Hello, my beautiful people from Untouchable Mama. Thank you for watching our YouTube channel. Please do not forget to subscribe and press the notification button. Thank you. One love. Bye bye. Yebe papa, wara egbo, ere egbo gwa o, akojo. Igba me message kere ni a ta me ODIONWERE, oge social media. Ya send a message kere. Eti wi mi na no mi na emi no tag ma o wa ma because mi na ni me be ri egbe baji. Me be deba. So but me so ni here ta ma. ODIONWERE kojo obeba o oga orion we ya gbelewe ya teme nutana osalobo abeke kenika oga doni oga deba we o ori afin agbenu o abi man here na no be mina yo dem atawo enika oga zoro ni magbe at the end so no ODIONWERE mami eme na nutana etate ma o owa te ma but so pon no abe mana ya fefe na no ohin oba na no ni adegide ke wa fun na no si no mu uje dogbo to tale tata to kosane erima no re eketewe wa ni osalobua keke nika ohin buku re yin ohin suku re yin ahun awe gbon ni awo bia ogbon ni awasun ndagwe eri mama ya mia amado mia to o ma mia gie o ma mia mi roporo ma se mi roporo pa jin egbe ina we unu ya ige efo be gbe e problem reba enika oga ka message na enika ime wala janka kan we ni to go me we bi nu wa una e ma me nu watana e ma o ma keke nu wa mu dogbo to nu wa mu je dogbo to nu wa fi nu gie o wa nu wa kere loja me ladian if not yi wa bi agwa o ma concern me but on our ma kan no pa ma kan edoni e ma hu e ma so emi ni me re wa re do ta me ODIONWERE wo won e ma ni bu ya fefe yan te wa gun ajo yan ri your code na ni bu wa 60% of social media live video presenter yan ri your code na me wa back yan dia way be ni ya gun a me ya yan bu yan ri your code na yan ri your code na so yan setting the temata yan gi de bae yan gi mudiane yan ye gbe yan ife ko yan ya sefen asefen yo mo ya la gi yan ya sefen ya de bae ni you understand now so when you ben we be ya gwan na ni ohun we be mu me egbe ba ni akwa enu ani eho code ni abe ho sekenu we je ne ba we ya de bae yan you understand for me oh ma beg go pa ni ahare me they can never orun pa se ti de mata no ri monu na you understand so who was say ba ni o say na we are send a message ni go e gba iban we na be ri okode na e ho okode na be sekeni go je ne ba ugu be zejo wo be hegwe because there are many people very on no tegun a yan ri okode na yan megi beg yan yi wa ge me na yan ta yi e ko gbera yan because yan ri okode ni no so mene wana ga tabe deri oge e queen gwogwe mi no se no do agwe bo gwan ga igbofu yan ga je ige o se no do aladian de ma ni ke ma oge ma ni ke be to gi me ma be go run pa be social media na ni fi agbofe no you hu gba me la we bo we ni me be you hu gba mere you understand ima be ge we omuje dogbo to fi nu ge gwa keke abe ka mo ba bebani o said me na ni na latian do dey against whether collective or no only matter the concern me ma gbove me gbove ma because as far as alobua o je gbera me ya gwe me o bo gwe me so ilatian ya gwali go me keni na be mi o ga ni be ya gwa lo go me no ni abe ya solve a problem I see no reason in ya gbove so that is message for a queen we rudonu na ladian rudoni but we said me we rudoni because agbon ya dem de go no hwan na mu no bigbo no go no ma se ti ya dolo ti anji
ah otia ye gbegbe agayan do lad yan we hiare ma hi gbe agare yan we ma give away ah otia water there no what ye gbegbe aga oye like ekogobiri yan we charity begins at all o ma se ti wo ge bogwa o ma se ti wo gwa o ya wo gere imere Nigeria ge me na re Nigeria me na wo we happy regime ina happy regime di me ma wo gi bije ibe la dian we tagwe ibe do mi ogoma no ma we wo gi bije nu gwe o ma wu I help mo ime de baje me ga sige school ni ibije me ah so me wo gi bije me ne o se ge ni aya wo gi bi me yen na de we are thinking when wa ya we ni ate ni we continue we la we go very oni ti ma je we continue but they don't want me to do for my children on says ogima biare na wa because of if me ije bi me ya gwo maku na eko divert na eko we out there me today if me ni igbina succeed there you understand so me wa gba ogi bije me obije ni me si mi no mo me o say no me from ogbara oje be opake kan bi age me na re desert abieva ofo no bo me je be gbe right from number 1 to that number the first one ore okpiano ore ostra obiro ni gbo me kiyen koda fun me ga ako kiyen happy yan iwi yo boniyan ebe gwe go come la video na tananya bere ma na ya doge na ya aladian ah eriya wi yan sige school no moko obi yo korion me eriya obi yo ko owi yan sige school no moko ije misa miye ami ere misi ona abadan niyan ina de baje mi azige school niyan no dori igo ni mebe moroko ni me yala we bo mori e gari e eko yari e yaje school ona ya we kwa ekiwe ba ona agwe me I me we jo boni because o gwa ari o mi e we ma se ti we jo bono tu we agbon ima we do la social media do akagwe emi nu we no live video presenter no pa no ese ti we me we no gbera hu we ni 100 times 100%. So I ma se we isa ti gbove me so o ni me ma se isa ti gbove e kun ni isa ti gbove because I ma se jo 100% ko gwa ko de na ma so I happy bi je me ni ikewe do bi make do nware e gbowo ha make happy bi je me ijebe la we boy meje asige school ni obi oteme inu mo osalobo ya gwe me ha obi je me iga asige school ne ya ah but me o ge no go me do ya la jon la university o yama ho yama kwe abanya oge eriya bu me ro gwe ni sebi me ani ya gu fon so to bi gwe eriya gu ne mo na pa ike idowe do abadan ni mo bere isetin na gunya gbinajo kije me ke here yan na kokugbe na gunya hon igele hon mi oto today my children they are here with me isosidiyan so me gwa ujo gwa na me ujo ibe help ma be he e mani ma on e de ma iri go school iri egie ige ba iri egian iwe you understand so ma bege mi opa no ya me gbo video re emi dan no we no ya afinu gie abe khame no regwani yewa agiosun when agiosun osun boni bonu we be gie when ya afinu gie mani regwa ni abeka me ni regwa ni o we na mu because of mari respect no wa no kero ga afinu ugbe dan ga afinu yo wa o ya mi agwegun ga he me ni tana so ¿Qué está? Vale. Vale, gracias. Okay. So, you know, baby, okay. Every day, walk, period. So, you know. Erio oni wa iseba eti me queen eti me gigu wegui o me man gu wegui because ma ta man we no si we be se ti san for we ni o keke ni manike ni abi on den we be ya se ti san here ugu fu ni vere so
Niga yi bawe gina. Dwa je be boy. Maybe we no be jawe ufo or my finish. Anytime no ya finish with a go gas or bobeku. Ye boy ma when we boy. So only wagoni. Abe ma here me seti pinane nikao. Otene do ni me ti pinane. E mata no wo pen iware ni da do refo. Enikao oga kaka nikbe. Otone do ni ga kaka nikbe. Comment no gui o esano useno udono ekano no ika wo te do ni go yen we no the person it time last week akwo gba 1 week na me result eh ina we no ma no we obi esano we iga o te do ge esanya ina we ni ari high court of justice ni ari ebegerima erima galelia then a proof ni aja egwi anya o te do ni ayari latin then erima be ri oge latin no ge win ibo be court in for tedo ni ne so itale me ri agu obo be gani no need no ma hen go ja we adu atalo be social media don we understand them anytime now don we social media we understand them anytime now setting ga gun ya ka we ge setting ga gun ya italo no en wo tedo ni ge oge ri yen no we no ri high court of justice no ri ebere no ri ebege erima no ta ma we no pa wa ni re we no mana warn you ja ne gbe inu that person is a fool big fool we no come by ariana ri come by yabe he ige no hin because e mi na en gbe na oge ra me no isinye so my bo so itami ya the last week Monday we video ni a week of yan gba na kwa gba we week ni mami result iwo so but no igbera kwe mami result yan ma yari ebegeri ma weneri ma die court ge inyanya te doni oja ne gbianu ugbe dani ka o yan filo gbiyan hun keke ni ariri aje ugbe dan yan filo gbiyan hun gbege de wori egbewe ude do atalo hiehie wasinya aye ni ka o ga ka ege ne eri ma ge wa pe na ti ebo ne ni ikoka bege ni ege do na ti ebo ni ikoka bege ni eri aga ha we begbe enene mi wo mi anya na bia mi anya ko gbe so fa na nyagu eyan ja aduare ni aje na enena ni aje na wa ga be mi abe ya zere ba hwe wa ge wori kinya ni be ja ri oko debo boy ke ya fefefe ya ga be boni ya fefefe boni ya ga bo because wana gi me bogbe ne na we ku even just we amo aburu ke kan be bo o ma ni agi to to ma hwani de be kana na de den ahiene agwede eri me hon ogugwa na udoku de wa ya ri oku do rundiko wa ya ri oku de tu we pe video no wana u bange obi dausa okay o dinu kale mo re ni ya fe be gbe ijore ni o na de gbe buwe o ni na de gbe dori ko ne so lo bo me la o wi ko se ti to lo me o awa so mu pe we no mo ba ge se be keni meje o so mu pe we no mo ba ge se awa emi mo pa awa emi mi o pa lórí wọn pa yan ka we awa o wọn pa finu ge odo finu ge e family me odo finu gi je me ra me ido je gbe ya gbe wo se budigo se san gbe no kin apo won gbe no kin no kin afian wo odo ogun yan ha do bribe me se ti bribe mata no ro ni wata awa sisi yan ma ke no ya mudere odin we ko agiyan egene nika wa ya afian popo no balo again ogewe here ga do wa to here gbogbo very sorry my brother, very sorry my sister ero wase so yourself my brother egbian talo de ko agian me ko gian ni me wa en la ni me wa en ya fefefe esore mana esore we bo sore Nigeria no dey by we to buwe we be we vie so la diabo no problem aga ko agian so emi ni megita mi abo we ni no yin wo te do ni go yin no o esan wo te do yin no o ra o ka wo te do ni go yin no mani bi e do ge foreigners ma ke bani we ni no kin ari high court of justice no ya make appeal mi bani no ri ebegere ma
and na judge the case. You understand? You na setting we gbe berio me an you born here. When you man setting we gbe berio because I when all baby week ni etem na ima so ima hari e ya hu akitikpo ya hu wa be bokuta no re uweze ya magwa okeke nu wa hia o oni me ni meka mu wa won sojo nu wa zoja be gbe wa mana we gba na setting zoja be gbe opo hu ga gbu wa o oni me ni me gbe ni meta mu wa so odion we ga izayin ya o wa ko sin ya o ha mo gbe yan na yari okode o ha mo gbe yan jin ata lo frustration lo gyan wa ko sin ya aye so emi kede ni me ho bo yan ta lo en kwa ni ijori amade gbe la dian ba pere no do ka we eri yan oba yan e baba for we obi gbe gbegbe aga o like e ko gogo biri me ba ni o like 10 euro no we VIP bo o de 20 euro ne yan ko te ticket obi ju we be do la dian do awe gun pere bo le ku eluku ni ade yawo sa de yu hun sagbaye do awe gun yo hun re yan wo wa kari ome we mai wo wa we wa ya wo e eru ha derio eru ya mu ya grade we ga mo bere na me na ro be dere ya orugba e ya una atu we ya mu we de gbe ya mu nenu poria abi ya mata ma we ni ma send the picture e ko nu ke be e ke nu ya grade be no de gbe aji e ke tu ya mu ria ba we gun je we gun re really kuku na de ya mu sagbaje. Look at me very well. Me wanna bribe you. Me wanna the code na me code o. Me ya me wo code ye kwa rie. Ye ko ya gwali wina. Supermarket no be ne puni ka ya to tajo. Ebo ade ye ko te buenos días. Ayuda mi por favor. O e ko veri wo me. Ye ko ri fi ekpo me. Me ya gbu me ado mi wo code. O code ogi ihenu yi ni. Sa bo me la God forbid bad thing. So never. If you know, that is just the short message I want to send this evening. You are beg a way of social media go on. Because wa mu me nebe do yari bribe or we bribe never over here because the region they were okay get the mofi you got ojaton all na ze get the emotionally 1 million eri owe ya fe nya ya we wa me no wa tinya no tie ijian na eri owe ya fe eri ori go ni ya fe o ibala dian odo ati ebe maho eni ka o ni ka o ma fi ye ke gbu we no pe o fi ye ke gbu we no pe fi ye ke gbu we ne emi nu gbe be nu gbe ja ulele lo bi gbo we me ma be go bi ato no ebe we gbo we are going we get it no be one mu go no pe emi ngbe to ya preach wo we oni bala dia deri yen maria we bodoku jesu magale ya we bodoku gba wu mi joro no bi omo zene uga ya oni ya we mi awu na ma geleria we bodoku epuni beta dere we oga ivie a big guy ijo uheja umugie be Switzerland e di mofi beta oru invite me bo we ge yan we in every room there is elements of truth e ma tarugwe me ni here ni atani okpe ma lu me beri oni we give masewe emi ya fe ya masewe yore okpe ma lo me beri oni ma ya wa usani mesewe we bona ibi mese no sani mesewe ko ni mese na ikpe ma lo me o ma ku go no pia awa ogba mi di me me go na beri no pia self go se gbe beri oni re me go na de no pia o igba so fa mu no pia egbe o ko pia ni o de vibe wa o de vibe chest wa go pia ni that kind thing cannot happen eri ono ojan we o teme ge ekere afe ko atabe mi en nika oga ka dokpa ami aroka ni ami kene kesila no problem ko nwa na ko agin o mi ya na hia fefe na no juni aroko e na ni monkey face ni monkey face owo ihin go bi gbona era obi edo rege
owo hania iya we otobo eyan ti ra ojo we ra we bi era be obi edo be ni aka dem ata no I don't know ojo we ra be obi edo ijo obi go bazuwa okay ijo re na egbo ibana na we gba okoto vehi we gbe we do mi abani egbo e o imae o egbo iba e be obi edo se won ibi e ka wa kaka bobun bi yokori omo egbo descendant of ibi e ka no re do yin yokori omo e jore be kin ibi e ka wa kaka bobun no ma yo wa no igba to ta yokori omo no igba to ta ye ba eso bo na iwa ya to ta ye e wo pa ni ati o to ba je iyan igbe ni apa yan na wiyan ri pa o to ba ege iyan je ubege o to ba obuna ti o to ba je ori yokori omo yani na go to ba ya je yan obi edo eso na ga ibi e kwale ibi owu ibi e ka eyan kin yan ro to ba je maga je kini be yan ti kini e ki gbe agia maga akoko je e kini be get a very big market maybe the market ya exist now egbo so mi bi e ka ni o ijore we buni we bu maybe sagi bi e ka ni descendant bi e ka e ijore fun descendant no ido hin ibi e ka no ido hin edo no so yan ni ro to ba je ni they are not really benin like that yan wa obi edo ya bi e ka ibi owu ibi e kwale we ya o ya nye o to ba je ni ega ni bi edo igbe ni an ya pa he te yan re na wi yan pa o because yan dominate ba ni ne abian bie je mu je ihe bi we bi abiona ne be ba ego ni mai gin yan na pa yan e wo to ba je ti tomorrow to ba je ati ba ni bi yokori omo so gbo some of those people have a descendant yan ni or do bijore so ana kaka boge because agba okoto vehi we bijore I don't think you're pure Benin person no you understand so no my brother agwa ko gwa hu na aga na mika obuhi you understand so ri wa ko toge na se o my people yo wa no imu bo mi bo be ga van ya gun aberi oni ego tanana ya gwa be zubo to let me eze ge be yawe 4 hours bana tola to na ibad eri ono me fe yan gbe eri wa no e ko gwa be we eri igo no ki abe gba be ri jo me okma gbegbe wa wesi eri ono eri ono so no dey where at the waste ife yan gbe eno bo me gbe e hun we no so my people waya awe ke do pa ge ade hiane wa gume show no so body we o ye be no re la ni do be sha ro so for waya kojo la wa gume show nu wari egi ODIONWERE one of the universe wa gume beta mai we nege be yari oko de o because yan ni buri oko de ne be gin yan o ima onu sunu je ni yan yari oko de ne yan ni bu yari oko de ne ọmọ o